Биһиги тымтык эдер корреспонденттар постара үөһэ бүлү улуухун орохун ихилиэгер тереллибите 1990 сылта. Уанна күн бүгүнгәңә дылы бу оголор кескил кахыты кытта курук сибәстеһен статьялары суруя тураллар. Ол курдук аан бастан бияка 1991 сыллака Нина Никентьевна Протопопова орохуга келен биһиги ахамал акцияга Таммат республикага местелес биппитен үөрен көтөн келен икки путевканы артиякка биэрбите билингән ыллы харахпытыгар бар. Онтан гынаттанан бу биһиги бу хүрдәү сүгей терилтте манны кеска кагат терилтте бары биттембит. Тиген буспакка күннете суруябыт. Ол суруя бу потон катагастыбытта муньян истибит муньян бараммыт. Бу хоторотага тотой буролу хыджер киниге журнал ден кескиллин үелег догордуху дени тахаттардыбыт. Бу манна хүрдәг албак арас теманы кабан суруйдубут ол курду айылгага да бар, үтүө жыла да бар, нехелег олого да бар. Республикага бола турар улахан событиялар достустарынан бар. Проблеманы да вопростарга олар хүрдәгин, бәйләрен, ханаларын суруйбуттары билеген летопись курду халан калла. Оно кенегас кетен даганы бу кенеген арыйдактарына кенелер кайдак оголор очутагы оголор тогонусла олар кайда олорун аспыттары барта ыры кайда көстөн келер. Уанна бу кеске кагат осенан огону хүрдәк кынаттыр элбәккә угуяр үтүгә керәгә. Онон бу кеске кагаттын курук догордуң, оны эхил 2-нче хүрбе 1 сылга кеске кагат агаван 5 сахын толар. Оны мен бәбин кытта тәңгөләли хиджар, оны эдер корреспонденттар постар салаячыларын ыңырыхпын багарабын. Оголор götürdä albaktı kuruyallar, jakıska kagakka onu barытын сысын курдук түмен, барытын чараста боллун, калың да боллун, киниге тахаттараңгы демие, бу мен курдук мустакытына бәгетегер даганы, оны оголорга даганы, кеска кагаттарга даганы хүрдәң шүгәй, үтүе жылының урукат эте дие саныбын.